Sikubingelele phinde siwamukele kulona kuhlelo yithi uyazi isikhuluma into zesintu dokotela namhlanje na sifuna ukubheka la indaba yokuphahla abantu abaningi abazi ukuthi kuphahlwa kanjani ungakwazi ukuthi ucacise mhlawumbe ukubaleka kokuphahla nanokuthi kuphahlwa kanjani. Ngibonga kakhulu msana. Kubaleka kokuphahla kubaleke kakhulu ukuphahla. Ukuphahla kahle kuyinto yokuxhumana nabakeni abangasekho or izinyanya. Thina sizwe lesipishona singathini ukuthi thina sikhule vele sikhula ngani ngempepha. Sikhuliswa ngempepha okay sikhule vele sikhulela empephe. Kodwa ke bani ngokuhamba ngokushintsha kwesikhathi. Kuyenza umunye athi umuntu mina isinto angisakholeka kuso. Yini ngasakholeka esintweni ukuthi uhambile mhlawumbe bathola labo balaphi bendabuko phela baningi abafika abavucamuka endleleni uyabo afika abantu bafika mhlawumbe angamenzeli ngalendlela kufanele enze ngakhona. Kuphahla ke kahle lapha ayiphahleni kakhulu. Kuphahla ufuna umuntu mangaba ayokuphahlela afast ukuthi kahle angayi emntwini wesifazane. Uyangizwa mose nasisithi nje mhlawumbe lo mlaphi wendabuko uhambile izolo wajabulisana nomakoti wakhe lapha wakhotha lakhothayo lapha emva lo usuyabuya usozophahla idlozi zothi umuntu uyalibiza idlozi lapha ivele idlozi awu naku lo muntu asichaphaza bakadla lento lena izulu yena sokubeka ubiza thina lapha idlozi alilaleli ke lapho futhi ukuphahla kufuna ukuphatha izibane lezibalekile kunezibane kushantshisa ukuphahlela uphahlela inhlanhla uzophatha mhlawumbe eliyelo mhlawumbe eliblue elimhlophe sikhulumela ngenhlanhla le kodwa mase ukuphahlela mhlawumbe umsamo or idlozi usuke sokuphatha kufanele kube abe 7 ke lawo makhala nawo mangathi ngiyabala ngashona isikhathi ngaphela isikhathi kodwa nje kubalekile ukuthi umuntu aye esigangana uphahla nokuthi futhi ukuphahla okunye kuyasipha mhlawumbe sithi mhlawumbe sibongo siphazamisekile mhlawumbe umuntu kwenze bamthotha umuntu bahambile bamvimba bakubo bamvimba bamhlawula bangamthengi lo muntu ofuna kubile sibongo nzaba kusakha umama waphela abamthenga ngisho ukuthi abetatanga ngani abamthenga ukuthi angene sibongweni sakhabo baba ungazathi umuntu nayi nabangivimba nabangihlawula bangamthenga ngithi shothi abacedanga lo lento lo shothi lo uyokathi umuntu abiza lesi sibongo lesakha ubaba kabathi yasibiza singamsebenzeli singasebenzi sibongo ukuthi yena lesibongo lasisebenzisayo azange baqedela azange angena ngokusemthethweni ukuthi leswaye umunye umuntu amabhadi besalandela amabhadi amadlozi ayana athi amadlozi amanye abazange baqeda ngapha kanje kufana nokuphika umntwana eswini mhlawumbe indoda iyamithisa mhlawumbe imithisa leyo ntombi bese manje kuyamphika umntwana ayimazi yona ayizange awumelanga lenye nje ungabamba hawo bese le khabo ledlozi khabo lomntombazana idlozi khabo lentombazana liyakubamba leyo nhlamba iyakhula umntwana athi umntwana indoda mhlawumbe emthengela amapapasi mezela icantshona lento leyo ku right emadlozi nakukho right amadlozi abanga ukuthi lona kwathi umntwana lethu wambiza ngenhlamba futhi wabathi umntwana lethu sicamgwaco into efana leyo kuphahla kubaleke kakhulu. No abantu abakubambe kuyinombolo uphinde ubudget usebenzela kuphi? Ngokusebenzela mina ngise-Pitritif ePola Park inombolo ithi 082 84 38 30 bese 5 ngangithola ka WhatsApp ngangithola ka Facebook mothi nje Mlondi Uganda dlamini uzamthola mina.